ba hora ya borobong ya ba ho utlwahala ka hare lefifi ho utswa lentswe le buang ke tau ya leloko la Juda Jesu ka sebele ka nako e purumang mongodi hore mane tempeleng ya ba lesa diphiri dia buleha dia senolwa ka nako eo a etsang jwalo hodima thaba ya Golgotha ka lefifi le letshweletsho mora Dafita a ile diheleng a motho ha matla ka rafela a tikilwe ke sebe mongodi hore wa utlwahala lentswe le leholo le tswang lefifing le reng Eloi lama sabakthana modimo wa ka o ntlohe ya habo o bua ka Seheberu se utlwang ke mang kapa mang ya o le modimo thaba ka mantswe a mang ha modimo a o tlohelletse o le ka hare botutu mmele o ruruhile diphahlo di tabohile ha o bile ke o bua ka puo eo modimo e hlalohanyang hore yena ya bitsang o ka hare o botsho Eloi lama sabakthane o ntloheletse nna ka yona nako eo lentswe lena le tshwana hantle le la ngaro moqomo a ba botsa potso re modimo wa ka o ntloheletseng ha dinonyana tsena e ba metswalle ya ka lentswe lena le bua ke mme kapa ke ntate ya qetang ho tshelwa ka metsi a Eloi o ntloheletseng ke taboha tjena ke le mampempe tjena modimo wa ka o ntloheletseng ka nako eo a bua jwalo mongodi hore ya ba dinaledi di a wela ka mantswe a maharabe o teng ya sebedisang tlhaho hore a ka araba Eloi Eloi lama sabakthane o ntloheletseng ka yona motsotso ao ha tjho jwalo mabitla a na kupeditse tho ya buleha ka mantswe a mang momamedi a motle pasekenyena tsene di kwayetswe ka Eloi di a senolwa di a bonahala di ba pepelene o re matheu ya ba bafu ba tswa Eloi o tlo etsa hore tsene di sa tsamaye bophelong ba hao di tsamaye Eloi Eloi lama sabakthane modimo wa ka o ntloheletseng mme ka yona nako eo o ka hare lefifi ka le ha lesedi le soka le bateng wa bua ka hare lefifi mme qetellong re bua mantswe makgatheng a o shwa ka utlwa lentswe le re wena ya nyorilweng tloho metsing modimo o etse hantle a o boloke